Reka nongere mbasuhuze mwese muba mukomeje kudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'isi by'umwihariko bari mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Muri benshi cyane mudukurikiye, mbaye ikaze rero ku makuru akomeza kugenda avugwa. Makuru ari kugenda avugwa cyane cyane yerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda, mbabwire ko imyaka 12 arinda abayobozi ba FDLR ariko kandi ari n'umuvugabutumwa muri ADPR. Ubu ni ubuhamya bukomeye cyane bwa Lieutenant Colonel Mpakaniye. Lieutenant Colonel Mpakaniye Emilie uherutse gusoza amasomo amusubiza mu buzima busanzwe mu kigo cya Muto mu Rwanda, yavuze uburyo yinjijwe mu mutwe w'iterabwoba FDLR, awubamo umusirikare urinda abayobozi bakuru abifatanya no kuba muvugabutumwa kugeza ubwo yagarurwaga mu gihugu cy'u Rwanda. Lieutenant Colonel Mpakaniye alias Che Guevara Jacob avuga ko yavukiye mu karere ka Karongi umurenge wa Rwankuba. Yahavuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo yari afite imyaka 20 yiga mu mashuri yisumbuye muri EAFO Kibisabo i Nyabihu. Mu kiganiro na kimwe mu bitangazamakuru bikora imbere mu gihugu cy'u Rwanda, yavuze uburyo yisanze muri FDLR n'ibyo yakozemo kugeza muri na 19 ubwo yazanwaga mu Rwanda. Yagize ati navuye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo igihugu cyari kimaze gufatwa iwacu mu burengerazuba, ingabo zari zimaze gutsindwa n'abayobozi benshi cyane barahanyura bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njye na bakuru banjye batatu na mama n'abaturanyi byatumye dufata icyemezo cyo guhunga, ariko papa we arasigara kuko yari afunze. Avuga ko bagiye nk'impunzi bajya mu nkambi z'Ikamanyora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani umutwe wa FDLR ugaba ibitero byari bigamije gukuraho ubutegetsi bwa Marshal Mobutu Sese Seko wayoboraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bituma za nkambi zisenyuka we n'abandi bakwira imishwaro mu mashyamba bamwe bagwamo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ubwo FDLR yavaga gucengera mu Rwanda, yasubiye muri Kongo ibaha itegeko ko buri mugabo n'umusore uri muri izo mpunzi bagomba kwinjira mu gisirikare. Ati twinjiyemo gutyo baduha amasomo ya gisirikare, njye n'abandi bari barize, banatujyana mu ishuri rya gisirikare kwinjira muri FDLR. Ntabwo twari tubikunze, ahubwo ibihe byari bikomeye, impunzi z'abanyarwanda zari guhigwa na Mai Mai na FDLR kandi no kugaruka mu Rwanda byashobokaga kuko hari igihe washoboraga gufatwa ubigerageza bagahita bakwica. Yakomeje avuga ko binjiyemo babwirwa ko bazagira icyo babamarira nibatsinda urugamba bagakuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ubwo urugamba barutangiriraga rero i Masisi, ndetse muri na kabiri yinjira mu mutwe warindaga abayobozi bakuru ba FDLR, nyuma bimukira muri Kivu y'Amajyepfo bajyanye na General Major Paul Rwarakabije. Ati twageze muri 2004 rero General Major Paul Rwarakabije we aratahuka, twe turahasigara dukorana na General Sylvestre Mudacumura, ninjira mu mutwe wari ushinzwe kumurinda by'umwihariko. Nawubayemo kugeza muri 2014 ubwo nafatwaga n'uburwayi bw'umutima, baranyimura njya gukorera muri Rucuru. Icyo gihe hayobowe na Kubwayo Gustave, ariko ngezeyo ati nkomeza kurwara, banyohereza i Goma mu rindi vuriro. Lieutenant Colonel Mpakaniye Emilie yashimangiye ko kandi imibereho y'abarwanyi ba FDLR ituma abana bari munsi y'imyaka 18 binjizwa mu gisirikare. Ati bitewe nuko abarwanyi ba FDLR barwana bataha mu miryango yabo, usanga abana b'imyaka 17 cyangwa se 16 baramenyera imirwano. Abo bana baba barakuriye mu buzima bwo kubana n'imbunda, bakayimenyera bakiri bato. Ubuzima bwabo nabwo buba ari imirwano kuko bavuka babarasaho. Abo bana kandi nta yandi mashuri biga, ku buryo rero bajya kugera ku myaka 18 nta bundi buzima bazi uretse kurwana. Nyamara ngo muri FDLR itegeko rivuga ko ufite imyaka 18 ari we ubyemerewe gusa, ariko ntibyubahirizwa. Urugamba yarubangikanyaga n'ivugabutumwa. Lieutenant Colonel Mpakaniye yavuze ko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri akiri umunyeshuri yari umuvugabutumwa, bituma ubwo yageraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjira mu itorero rya ADPR en exil, no kuvuga mu buhungiro ry'abanyarwanda bahungiyeyo, ariko igira imikoranire n'itorero ryaho ryitwa UITM Sepake. Hanyuma ati natangiye nkora ivugabutumwa ry'ubukorerabushake muri 2003, bampa inshingano zo kuba umuvugabutumwa byuzuye kugeza muri 19 ntahutse umutwe wa gisirikare twabagamo. Ati habagamo itorero rya ADPR kandi ubutumwa twigishaga bwari ijambo ry'Imana, ariko FDLR yari ifite andi makoraniro y'abasenga iha umurongo w'ibyo bigisha bivuye hejuru.
ahamya ko we icyo gihe yigishaga ari iyobokamana nyakuri nubwo hari abandi bitirirwaga uwo murimo ariko bakoreshwa na FDLR ngo bayifashe kongera akanyabugabo ku bari ku rugamba ngo mve ko Imana nayo ibashyigikiye. Ateganya ndetse no gukomeza ivugabutumwa mu Rwanda mu gihe ADEPR rero yabimwemerera. Avuga ko mu gihe yamaze muri FDLR hari ibitero byashegeshe uwo mutwe harimo icyahitanye General Rodomile Mugaragu wari umwe mu bayobozi bakomeye cyane bayo. Operasiyo yo kurwanya yari ihuriweho n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiswe Umoja Wetu n'indi ya RDC yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro yiswe Sokolade. Lieutenant Colonel Makamiye Emilien yavuze ko muri 2019 ahubwo yari Goma aho yivurizaga umutima aribwo rero yafashwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimushyikiriza u Rwanda yongera kwisanga mu gihugu gutyo. Avuga ko umugore we n'abana batandatu ubu baba Igoma ndetse akaba ashaka ko bazagaruka mu gihugu namara kwisuganya nk'umuntu wasubiye mu buzima busanzwe kuko ubu yamaze no guhabwa ubuvuzi. Ni Lieutenant Colonel Makamiye Emilien rero yabaye umwe mu bavugabutumwa ndetse kandi akaba yaramaze imyaka igera kuri 12 arinda abayobozi bakuru ba FDLR, akaba ari umuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko akaba yaramaze kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Cameroon haravugwa inkuru witwa Chiloma Bakari utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Biya ari mu buhungiro. Umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cameroon Issa Chiloma Bakari wahakanye ibyavuye mu matora ya perezida yabaye tariki ya 12 Ukwakira yahungiye muri Gambia kubera impungenge z'umutekano we nk'uko guverinoma ya Gambia yabitangaje. Issa Chiloma Bakari yakomeje gushimangira ko ari we watsinze ayo matora, akemeza ko ibyavuye mu matora byahinduwe mu nyungu za Perezida Paul Biya w'imyaka 92 wahise atorerwa manda ya 8 yongera ku myaka 43 ku butegetsi. Mu itangazo Minisiteri y'itangazamakuru ya Gambia yasohoye ku cyumweru yavuze ko Issa Chiloma Bakari yageze muri icyo gihugu ku itariki ya 7 Ugushyingo kandi yemerewe kuhaguma ku mpamvu z'ubuhunzi. Guverinoma ya Cameroon yari yaburiye ko igiye kumushyikiriza ubutabera imushinja gushishikariza abatavuga rumwe abaturage imyigaragambyo yagaragayemo urugomo nyuma y'amatora. Issa Chiloma Bakari yabihakanye yivuye inyuma ashinja inzego z'umutekano kwibasira abigaragambyaga. Guverinoma ivuga ko abantu 16 aribo bishwe mu myigaragambyo yabaye nyuma y'amatora. Issa Chiloma Bakari amaze igihe atangaza ko azakomeza kurwanya ubutegetsi bwa Paul Biya kugeza igihe intsinzi ye izatangazwa. Komisiyo ishinzwe amatora muri Cameroon yatangaje ko Paul Biya yatsinze ku majwi 53.7% mu gihe Issa Chiloma Bakari yabonye amajwi 35.2%. Kugeza igihe guverinoma ya Gambia yemeraga ko ariyo icumbikiye Issa Chiloma Bakari nta muntu waruzi aho aherereye. Reka tuve mu gihugu cya Cameroon mbabwire ko ingendo z'indege zijya muri Venezuela zikomeje gusubikwa ubutitsa kubera impungenge z'umutekano muke. Sosiyete z'indege mpuzamahanga zikomeje gusubika ingendo zerekeza muri Venezuela nyuma y'uko ikigo gishinzwe iby'indege za gisivili muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiburiye abapilote ko bakwiriye kwitondera ingendo zigana muri iki gihugu kubera umutekano ngo utifashe neza. FAA yatanze umuburo ko ikirere cya Venezuela kubera impungenge z'umutekano muke n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera muri icyo gihugu. Marcela de Loaiza uyobora ihuriro rya sosiyete z'indege muri Venezuela yatangaje ko kompanyi z'indege esheshatu zamaze guhagarika ingendo zerekeza muri Venezuela. TAP Air Portugal yo muri Portugal, Latam Airlines yo muri Chile, Avianca yo muri Colombia na Iberia yo muri Espagne, Gol Linhas Aéreas yo muri Brazil ndetse na Caribbean Airlines yo muri Trinidad et Tobago. Turkish Airlines nayo yahagaritse ingendo yagombaga rero kugirira muri iki gihugu kuva tariki 24 kugeza tariki 28 Ugushyingo. Perezida wa Colombia Gustavo Petro ku cyumweru yanyujije ubutumwa ku rubuga rwa X rwazo Twitter yamagana ihagarikwa ry'izi ngendo agira ati hagomba kuba ingendo zihoraho zijya mu bihugu byose bya Amerika y'Epfo no mu bindi bihugu byo mu isi. Yongeraho ati ibihugu ntibikwiye kubangamirwa kuko kubangamira ibihugu bivuze kubangamira abantu kandi ibyo ni icyaha ku burenganzira bwa muntu.
FAA yavuze ko abapilote bagomba rero kuba maso kubera ibyago by'umutekano muke bishobora gushyira indege mu kaga ku butumburuke ubwo ari bwo bwose, haba mu gihe indege iri mu kirere, ku butaka ndetse no mu gihe imanuka cyangwa se iva ku kibuga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje gushyira igitutu kuri perezida wa Venezuela Nicolas Maduro amushinja ibyaha by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge byoherezwa muri Amerika. Mu minsi ishize Bwana Trump yavuze ko ntacyo byaba bitwaye kugaba ibitero kuri Venezuela, iki gihugu nacyo cyahise gikaza ubwirinzi kugira ngo rero cyitegure umwanzi aho yaturuka hose, nk'uko amakuru akomeza kubishimangira kugeza magingo aya ngaya. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugira igitondo cyiza n'umunsi mwiza.